ڕێگەی خاسان و ڕاسان سەر حەڵقەی ذیکری بێدەنگ و باسان ڵیای دڵ و دەم شەوان بێیاران مەرهەمی زامی گەسەی بیماران شای عالی نەسەب مامۆسای ئەدەب سراج الدینی عوسمانی لەقەب خورشیدی سەمای بەرزی بیارە پەناو ئومیدی ئوردووی ئاوارە مایەی ساقەی شای عەلا و عومەر میراوی جووگەی حەوزەکەی کەوسەر سایەی سولەیمان بۆ یەومە المەوعود ئەمیری حەجاج بۆ کابەی مەقسوود شاچرای هەیوان ختمەی خواجەگان نەقاشی نەخشەی تالاری عێرفان خولاسەی سەفەر مەولانای جافان پیری کەنعانی لایسی نەسافان خاوەنی ڕوتبەی سەراج القلوب مربی مەطلوب کارخانەی مەحبوب ئەوەی ئەوسافی بەرزی پیاوە فەراشە و دەوری شەمعی توی داوە عارفان ئەڵێن لە ڕووی سەداقەت مەرگ و حەیاتت کیمیای سەعادەت أهلا وسهلا يا سراج الدين فطوبى لنا وللمريدين أيمانجي شواردة دوای شواردة صال هاتي نحو شو بارقو درمال تا قول القرار أهد فيمان به جل سرختي آل عثمان به تا قول القرار وعهد فيمان به ضل سرختي آل عثمان به شون ختي ايوة تراز وميزان لسر تفسيري آيات قرآن للروحيانتي بزرگواران مرهمه بينا بو دردداران ايما مخلصي قافي ومرقين قرشد خالي ودل خالي وبين يا رب جاهي حضرتي رسول بخاطر خاسان شاري أمور إمش لخاسان بمان كي قبول وصلى الله على سيدنا محمد وآله وأصحابه الطيبين الطاهرين أجمعين إلى يوم الدين.